Idi Amouya bato récompensé. Ba jeune garçon, bana baba cofondateur, badi bamani ko kumkanda. Ba benze midimu important mo nekani grâce à souffrance ya balidi babo, mwane wa hechi mudimu. Mwane ni umutu beso menende. Uji licencié. Mwana wa mukenga kabai mukwachi bongo fodang. Mutu tabiko tatwendo kadimu. Mais il n'a pas dit travail. Il est l'un des cofondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS sans sigle, l'actuel parti présidentiel. Il était un grand commerçant à Mbuji-Mayi au Kasaï-Oriental. L'homme a sacrifié sa vie et celle de sa famille pour l'expansion et la survie de ce parti qui a vaincu comme le leader Maximo, le Sphinx de Limité l'avait bien prédit, l'UDPS vaincra. De qui s'agit-il, me demanderez-vous? Il s'agit de M. Crispin Miteoukape Wakabwikan Tambala, qui s'est livré à notre caméra en passant au peigne fin toutes nos questions et retraçant son parcours aux côtés des 13 parlementaires qui sont les pères fondateurs de l'UDPS. Commençant par la genèse du premier parti démocrate créé le 15 février 1982, passant par son emprisonnement à la prison de Lufualanga, l'homme a chuté par danser en voyant le fils natif du Kasaï-Oriental, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de la République, défiant ceux qui disaient qu'un Moulouba ne peut jamais devenir président de la République, comme annoncé dans le document qu'il va vous montrer à travers cette émission. Tout est bien, mais le ridicule est que ce patriote qui est tombé en faillite pour l'UDPS, qui a été flagellé, torturé, tabassé et réduit à la plus basse expression des brimades, ne sait pas voir le président. Pourquoi? Parce que l'entourage du chef refuse qu'il rencontre le premier d'entre les Congolais. À l'allure où vont les choses, un tel comportement risque de fragiliser le parti, le saucissonner et le faire disparaître, contrairement à l'unité, l'homogénéité, la performance dont faisait montre ce parti politique unique en son genre pendant la lutte contre les précédents régimes dictatoriaux. Il y a donc péril en la demeure. Ouvrons l'œil et le bon pour la subsistance de notre UDPS. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Où est toi? Même Dimiteo Kape Fuda Wakabwikan Tambala, Crispin. Uji Umoaba cofondateur d'UDPS. Momo. UDPS vous dit créé le 15 juin 2082.
na kutwetu batu kwa chimundu wa mwanda mukulu kuva kutulekela mundu wa chitema mundekela ndiko fondateur près de fondateur makanda mpime shangulu nanku makanda banga ni kufa kwenda wambikiti shiku chinsansa watetu kula yangane nenda mudedi enda ya kubrisela kwa ikafuila kadi fina afu mwanga takabidi mikanda mutumina mukalenga echene chisikiri wa mudumba fondateur buyei wa meme nshal antete wa tendance wenda nanku tendance wa makanda ni wa chisikiri babu kuikombine meme kushala antete wa tendance yonsu ibiti nanku nasha bavu makanda bwalu kivumu kala utelegide politique uvo diriger wavu kwenza chisumbu cha G8 kuchinsansa chivwa changrobe bantu wavu kutuma bugune ku bantu di kumine umwa ba relege 11 mumba relege 11 muvwa baka kwaka Crispin ba ilunga en faveur de qui ba ilunga chipama ba munoko kadinyi ba mwamba nakle ba Kankonde Gilbert wa umufshibu mpinde ubu ministre wa intérieur ni bakwabo ni mukandila mpani cofondateur wine nchini cofondateur muntu di kwata mudimu chahamu ni fondateur mwenji wa politique benji ba fondé parti na kutudi ba cofondateur tukwata buba 13 parlementaires bikalani bobu nkayabo ide pesa kavoma kutumba to kadi ato abukuba to hanyima massivement c'est ainsi où ide pesa mutumba ba mu planter partout mu Congo à l'étranger to tumene ki benji bokumanisha ide pesa kudi peuple uvo China kakuvo muntu tele dine dia ide pesa meneto kadi courage wetu combativité yetu chamu chikondo cha clandestinité tetu kiba fikisi bwani peuple amanyini tudi opposé ku bienzeli bya Mobutu vous jouez rôle kai oui de pes d'abord mon secrétaire rapporteur wa assemblée wa parti toi beaucoup kwenza comité mon secrétaire rapporteur wa assemblée kadi bon tumena batu nabo batu kabanga nabo ni tuli ba cofondateur kabena kubaka tukwata nabo mfadanga handi meme mwikala ni moyi réellement ndingela zambi twasagidile c'est-à-dire umva makanda kwata mudibu wabunyi wakajuka kungambira limbaba kwachi ndaku ku Lubumbashi ukamone kibasa mariba mu prison wa Buruwa ngaka ya kusangana kibasa bamusumbira matebe kayumwene kabuji relege mu foba tumabanga lula kuchilunda mukalenga chitegedi ku kabeka mwanga makanda kubena mwala bato bamuteka mbone deforme bamwagile bimpa kudi baluba kanana kubena kabe ku mukeba e lusango ngele ku kabwa kakele aror ndekelu dibe dia batuma ba relege 11 banga badi kumpala mvoni di kutelyanyu mvonge de mushinga ndi muchomba no bwadu bwa chisungu chidi umwana chaida peseche makade ni ndaku wenda ukeba Kankonde mukaji wa Kankonde Gilbert mukaji mwana wabakaji wabakwantembo wakasuya makande nene bantu bakudeka jana chenene bafuka kwene bwadu mpesha Kankonde udi mufisha Kankonde ngwe makanda kuntu ni ndaku kukananga meme kuya kukananga ngenda nkebana ni Kankonde Gilbert uva ministre wa intérieur chakapeta Kankonde to nyemu famille wabo bedi bangamini Kankonde muchalano kwene ku kumbujima yako mfika munememe kuya kunandanjika kugeba Kankonde kufanga aroro meme kwasele ndu kutwaje kwenze tiktak mumvu mwikala mumanya mudimu wa sirete ngaka itoni kubana bantumba mudibidi motokare wambaya buselesen uvuyi meme kuya to kusabuka mu gundomba kukadi bakubikira gundomba kudisalu cha mudisatu mubana bantumba nakasana Kankonde Gilbert munda mwanzo kadinchi mwebe je bantu bakola to kudi bantu bakola bakoni mwaye wa kusokoka nakebe je bana bakese kanu mboni ko muntu mkwabo kunekwe kumumva bamutume kudi mubutuni uri muzu mwo
meme kuyeka sana Kankonda Gilbert meme ikale ni mukanda wa Kankonda muteka murulo wa papier hygiénique waru dibadi kama bo mchindu to ngambele mwecha papier hygiénique ne tangida mukanda abudu ne mu papier hygiénique ubulo wa hicho mukanda wa makanda kunsegidile bikole bangagi bakangi pikilan chima ya bwen dibadi ngaka sana benza kabili benza madwa makalenga kalon Gilbert hina chimani kalonji ngakuntwako aror ndekel mem kumuka kwadu kile kunyeko ngabila kamansha mungalenga makanda ni ngayika sana Kankonda Gilbert kubana bantu udi en parfaite santé mais malgré tout udi ubunga mabikola mudi umugadi abuja kananga bavubu bavo benzelanga namikalo ni bakwabo kibwarka ukabu muhita kunemene nenda ko kungandanjika ni kikwabo di umuko mwereleke ya musa swanta babwile lwa luhuta kuya kungandanje kutsiala basombe ko kadi babunga mabikola bamutuma par force wa chirumbu cha politika bamutuma kubana bantu nanko mirimu yonsi imvo mwenzi ninku kabwa kakele mvumu yeku ni kabaya matungulu actuel uvumu kala gouverneur wa vice gouverneur wa province ukadi mpinde ku Pays-Bas nangundi mutegemene ni avogune ku mutu ni lunga nyamudwani tumonangane ni président wa république tumulomba état de besoin yetu récompense d'après mutu baba souffrir mu clandestinité mu 82 mutu va bubana balela bokulompa badiba bigide boni ba cofondateur bo albo ba ka accompagner ba fondateur ba 13 ba 13 bo boamu ka ba fuma ko ka shidi tunga edijimato mu ka sa oriental bobu mbaka kidira bo lobo ni manzabi bo ko implanter parti convoija bantu chidi idapes mu musoko wudu mu mwana wa mujuma yewe chikondo achi tuvoni gouverneur kakula mayingana avant kakula tuvoni kakula après kakula toro kuhetayo di mananga di tukapolo ni duka kubetero bantu akaba kitabije bwane kaba bakone kuto bavuba kwa benda habo balo munemu bavana mu ku exterminer bakulumpa bwalo babambula jina ja ide pes benda nadi mumbanza bakunvuisha bantu nako bumva bantu mani ide pes ali bwana mu ide pes muni wahechi luhanda bantu bonsu bakaji adere mu ide pes kwichila kulunga nyilwa bakenza muri mwabonye bakakenga bikola bakatuchika bikola batuchiko bikola bakatuchika bikola tetu bako bana badila toka hanga kulunga tulasa wala bakaba kwata bimba mulegele chikondo chiri mwamba chiri baba kwata mungondo monda mukulu kubela muku lofalanga kwenza bunefu mwa mututu kai falanga momonaka baba bobo bakabatuma kukincha saba genzira kubuloko me bobo bakashala imo kutela bamba bobo muri bamukenga bakabe ya Robert bumuri ba ko de kanyike Antanas nyangwile chula Alphonse Kaluba André Kaluba Dibo Kaluba tatu wa Kaluba Dibo actuel to na cheye wivo Kaluba Dibo André ni mukuna Ponge ba mukuna Ponge ba ko de Chikala Valentin bari ba bon chichikutuma na ba kubona mu idepesi nchini chichikutuma na tuvomu tatu bikole dictature kudi Mobutu kakuyi muntu mwakunyunga bwakuleja demokrasi to demokrasi bamulonda mukana kadiye kumwana bimwene kama rankina hakachi ha bukalenga ni bantu bafupu basungula kubukola ni na chiwe munanga na shekuyi munanga udi mwene pere nanko to kamona na utetu nto bidibike ngidi botiye kudusegedo hatwikala babu ni to convaincre mu luisho. Avez-vous côtoyé les 13 parlementaires? Babu ni badjana même ha ni vumo mu 13 parlementaires ni mu bamanya mais a tout vérifier bikala bien ma chudi ni preuve dibe dia katekelai ba kashebe yabaru babikol boar ba katekelai kichintu chabu ku provoquer ba 13 parlementaires ni badi ba yenza malwa andundu ko Equateur ni biko kabene baba shibai badi ba yenza ma minere ku kwesa ka kwene rufuno kadi munemu kulubanze ku bantu bafana shibai bidi basabana baba na ku ba 13 ba ngoni na ku ba fiki munda ni to tuende mukanda wa lettre ouverte au président bok mumvuije bibo imula yeni
hankala mo ku shala ninka mo ku investir kwa kajadi tunga surtout précisément Kinshasa ville wa Lubumbashi ni Mbuji-Mayi le ville le plus peuplé du Congo benza mukandao bato aje kusinye mukandao kudi batreza na kumukanda mumane kufika kuba bamane kusinye kudi bantu batanu na ku uya mukanda uya kudi chibuyi kapepula wabena ku nkole chibuyi umwana na kuni ndi mwana chintu echibuku ku deta mwenzela president to he chimfranc kikuye ni mukanda kudi bashala kami wafuma matukwa bya bashala kanto mina uya ni mukanda kudi bashala umwana no mukanda kudi wamba ni mema ndi mulonga ni state bwanyi mema tuye kudi president ni mukanda yo to iketa franc bayeni mukanda kudi president kudi wanga ta mukanda uhisha ngwanda ubu mwikala buma sebenda ni ubu secrétaire particulier wenda on sait pas ngwanda watu ajikubala mukanda intégralité wa mukanda wa lettre ouverte mukanda bari bakile 50 page alors na kumpinde ngwanda ubala mukanda mubutumvoni siri wa mukanda wa pensée ya mukanda ndi mumvoni ngalule mumishindi yonso ngalule ni chakufolela kadi habajireni muntu na shongo bakwata umwa tetu kadi fila sino wakutetu li fotumane ku signer protocole d'accord ni président wa parti démocrate américain babu kwata ngalule bumva kuti segedi ale segedi wa ikadi fila bakanana ba ikadi fila to anji kubalambo akasa oriental kanano kadi fila makanda vumu ikala mu ya mujenda kana uva kufika umba bamwambile ni ha bakwata ba segedi makanda wa juku watu mu badibanga musaka uva bu secrétaire wa CI wa posanya atuti mu chibu c'est poste votre secrétaire kadi mu kala mwen impère vous jouez double rôle vous jouez kawya wa mutu ni ndaku mwangandula dibe di bantu lenda mbala bayini mwane na mwala ba Jean Paul ku voiture wenda wa Peugeot bafika utangile mukabadi hadi bwele chance abakaji mudi kabadi kulwa kumpa ni usangane mikanda miteka utangile mukanda mufunda lettre ouverte au président uvanao nanku badi banga wavu mubwala abakos wanga chimukanda wedi mumpai ufika ni mukanda uvumuye nibiti ufika ni mukanda kuli makanda bangane janjibe yakumbani nanku uyeni mukanda makanda uyeni mukanda kuli ambassadeur wa ba américain batu kwata tu basinye protocole d'accord ni président wa parti démocrate américain bwani boba tukwata mashetu wo muri mbutu mwambula moyi mashetu ali hamakato ni makumushira mwabato nanko makanda ufira mukanda au nanku wenji mukanda ku telex wamenshi barka kuva telefone to aroro wanga chimukanda au watu mu ufira ku ambassade meme jandibe yakumba na ikarifi makanda ufika yemene ki wandekeri wa kwenza bu 13e parti nanko munkachi mwa bonso dikumini basatu munemu bavaba nayi ye makanda ngalo bavo mukina bwa bu doyen kadika bo mwikala leadership wa parti Tshisekedi ni kanana après kukananga kuva ngoyi mukendi ata wewe lekeles ngoyi mukendi kapita mbombulona ni kasala nanku mbombulona wakajuka kudevie après ku Lubumbashi kuva kyungwa ku Mwanza lumbu maloba ni lusangu ngela uwa kuneku wakukabaka kele kadi bamuvote ku Lubumbashi benji bantu bantu 11 dia wabena bandundu y compris ni kudi bwankema kufukuto kudi wa kubukavu kudi badusha biringa nini wa kadusha buba wanyema wa yikubu kokana ka badusha birindo a sa place nanku bonso kwenda bu 13 parlementaire nanku mungachi mwa ba 13 parlementaire kudi bavobamba ni province yonse kabena basinye lettre ouverte to nanku secrétariat général wa parti wa IDPS achala bukota usekara wa bena ba Congo nanku bate basinye chintwa chikwashike kadi mpinde adi mu bamana kuye kokana ka président wa parti démocrate américain vomu yekenda ku Lagos
hadiyo heta message ani mbakwata bantu batu batsinye nabo kudi vice president wenda ku Lagos ku Nigeria uri umanisha Mobutu ni bantu abu dans peu de jours pas de quelques minutes bale kadibo sinon boba famudinda udilo rwete Mobutu jofu Mobutu akabalekele musango hele badi ba Saint Sylvestre kikubareleke kumisoku yabo respective notamment ngalula kuchilunda Tshisekedi ukamwanga kanana kumbena kumukeba et puis ye makanda kubena mwalaba donc ndingamba na en tant que cofondateur mumanye situation yonsu ya parti idihit na bontu bakadi bajamani tuli bene parti aba babo bene impere lelo hadiba ngweneni badi bukalenga kuti idepes badi tekini tuli bene idepes tuela munzambi tawsi tout fait nombre chini mko tambo chini votre parlementaire badi ba opposant contre le pouvoir dictatorial kimbi bito badi ba fikishire bo demokrasia mwe badi ba fikishire demokrasia bwele mena ni depes ni como prévoir o diretano de ba 13 sinye yeo Tshisekedi ngenda mukufungira mukanda mwana mukanda ngwe uji Tshisekedi mumfungira kabili bimpani muji kala janjani moyo manisita la me kimukanda kimufunda mutakuchangu to uji kala janjani moyo ndini chakudira makanda wetu kwa muhom 13 mars 87 le 13 mars 87 le 13 mars 87 udi mufundira nga meme miteo ngamu mundu mwisatu mwinao ngamu menshi bodi fula makanda meme ngumu ka kuchinsanza mvanta mpaka namkachi mwa bantu aba bikole et puis est-ce que vous tendance ngwa ya politique mu IDPS to IDPS mafabanju ku créer bintu bienze tendance ngalula ni wenda bwi muteka mudinanga puis cheno voni ba nyangwila chula mbai masudi colonel kankurongo et puis makande henda vwa mema kabaya matungulu kabaya symphorien ntumba chenda ni kabongo chukuta ide petu tulinendeo bado babonto babobikala baba instruire idéologie ya parti kaba cheno bakadi benza malu mungenye yapo bavule bampini yo IDPS wakala ni wale bishilanga ndimo kumukamwa kuye kasoma mwa kulala mwa kaba yena mwa contraire to kadi bampini yo diba benza trahison musansa kali ndimo mwana kudimuka muntu ni udi president fédéral tulimo kwenze twenze mudimu mungenye ya batwanga na mitu mwabon kadibe dibeju kabanga temukanda ewe vice keneni di ukari okana bakadi bamu bamu interpeller Kinshasa kaba mangibe difunda munganda kudi titulaire udi president wa parti wa kala muntu mwenzerere kampanda mukese turi tulombana lusa tukwabite tusoma mwabomu tukwata mundi mwabomu kize pesa wakalao kali wampinde udi abane nkuni udi mwena lo mami katwe tukwata nende mundi buchera makumungwije maru wonso atoka mwena kananga chera makumungwije maru tukwata mundi bikala je personnel metombo mundi bena ndundu mwene je personnel kadu mwakwela ndundu to kadikala tupotwenza mundi je mwikala combiner wabantu bonsu ensemble mwabumu tamba moni IDPS wampindio kena unemeka sharta wabuto to kena unemeka to singambi bintu abikena kabena baba insuire wani tukala ikaba kamo botuma combattre dictature yo amamana ko combattre dictature du mana ko jimina pinjo muntu soka duke bayeya bwimpa bwende yeye kena manyika bwimpa bwa chisumbu je personnel bwimpa bwa chisumbu kabena kabiri kuliba ko bwena ko kuto balombo dito selon vous quels sont les défis de l'IDPS aujourd'hui? IDPS d'aujourd'hui, kala kuwa permanence wa ntoarjilwa hatu chibomu clandestinité permanence wa kumpara uvokumber kwanyeko
Après, toi transférer permanence, moi vers mon point, mon croisement, mon rond-point. Pour abantu bonse pour tout train, mon bihemba kula, kuchilamba kula. Kadi, kakufobi kada tendance, eu mwambui murombo, eu mwakabachi, mudiulu, eu mwahamalus. Non, idéologie de bu bikala nayi mu tendance yonse kayene ya mo moto ni kabena ba kwata mu dimu ensemble mu idéologie wu moto ki borkay mu di lui shangana aba bahanga mukanda aba bena ba rongesha ide ya partito nanko ni twamba chinyi tukadi ba batangile tu ni mes borka twen diba dia ko yam mu permanence yo si satu kuba sanisa ki borkay naka yilo ngwa kubobuse angata surtout e odi ba bigrane o ba gouverneur bigrisha tendance yon suisse to confondi ubete ka bon su ngwa bomo ukebwa kuba kebele midimu yo mu tendance wa mu bui muromba mudimu mu tendance wa mu mwadusa mudimu tendance wa mu kabachi mudimu kadika ka bikumba je to bwado adi muntu eta pouvoir que nous reconnaître conseil en personne, bon, même dit premier conseiller wa muntu usombela mukagenda hari muntu kayu nanga cha mukagenda nanga cha muntu mukwa bwana abwe mbwala lelo ndibu mwana mudibu tumushe kampanda mutombuka chikavomanya mukanda to kadi ubuni secrétaire compétent kubwar kai mutombuka chumwe largir ditunga bakwa kalonje bakwa bari kunto babigirani ba kwa lusangu kuita ko chibombo mutombuka chivumikala mutangira toni bakwa mudumba kunandanjika diba diafo dibo mu 50 ni nkata kwa mudumba wa shadi wadi umushikubuhika wa shadi ankayenda kadi kavomanya mukanda to mwana muvoyi mukwata ditunga mwanzo kadi munemu bidi kutembangana kwa dimanja mukanda mettons par exemple même du cadre territorial. Lengo d'or, il y a un valeur roi monnaie. Hachebe ibudu mumba mule 17 janvier. Bacha dini bukalenga kudi Gizeng Antoine. Gizeng Antoine wangata bukalenga. Umone ni badiba mu poursuivre. Wanyemi ni lengo d'or waika hypothéquer ku Égypte. Chitu chichenza valeur roi monnaie. Leru hadi kabila mu grumpo bokuchala mukalenga. Nieu Kanambi Polite. Bajuk bateki Gizeng Antoine wachadi premier ministre. So ba connaissance, ben connaissance l'ivresse que ba cadre universitaire. Kaba ba réclamer ko kulengo dor ba ko fila valer wa moneto. Wal ben belge bachi 1000 francs moins que $6.50. Et puis peut-être que le conseil de monétaire que chala maintenir en mon valeur. Mobutu yo chala udiwangata pindeni 1000 francs égale un Zaïre égale $2. Kwenda ba kweka toni mutukadi mutusufire. Ni mudibo Gizenga muvo kumuka mubu premier ministre. Ba tuba diba lejanga ni tuliba cadre universitaire personne n'a revendiqué. Boa Gizenga kuye kanganta ilengo dor kwa lija mu banque centrale wa Congo bo kufila valeur wa monnaie. Non, ben je me dis au Moukadiab. Bakasheba, cadre universitaire 17. Tout détendu au Congo, je ne diriger au Congo, ou vous diriger que du bas humanitaire, cadre humanitaire, une école moyenne, un Cadillaquin, une école normale. Dites-moi, tous les gens en amour, de manière en France, vous dites qu'ils vont glouer tout, vous dites tout, Moudine Jachin, dia baba mon français demande français qui vient tout mais chana moi-même malgré l'indépendance tout le bal que la hanim qui voit quand vous mulama takule du siècle 13 parlementaire tu revendiquer pour que vous ayez ton tout propre à tout cas de tête bon tout babouni vous tenez à toucher deuxième partie tant il est mon article 4 mon constitution ou mon 77
On ne peut jamais y avoir plus de 2 partis dans la République. Qui 15 le Kaba, 13 parlementaires partis mobiles. John Bila Banson le matching. Avec le kadika tena mwagwamba ni kanu benyi to mabwele mu IDPS bo guije IDPS ikala parti majoritaire bungu de mettons par exemple tudini yan c'est quoi Afrique du Sud bukalenga budi bwendela mwan c'est nanku ndi féliciter d'abord président Félix ou dit notre sauveur Chintu Chidimwenza union sacrée. Bimpa, Bantu bon subaja adhéré à union sacrée. Ndima ni twende bu anse kwa Afrique du Sud. Nanko, katwena mwakule kele bwalu union sacrée. Ndimo kwamba bimpa ni mamwenda wa union sacrée c'est IDPS. Tubwela imu IDPS. Muntu di ubenga cha président udi sauver, di tunga di etudika, udi kwata kubuhika udi batusi. Ba généraux bafuda ana batusi ba colonel bafuda ana batusi bonsu tuka bukubuhika kadi notre sauveur comme Jésus-Christ c'est Chilombo wa Tshisekedi wa Mulungu ojo akula bikola est-ce que bala be bamba kulonda hebe mu IDPS bana ba bonsu bana ba bonsu ba mu IDPS bala be ba mu IDPS ba mu IDPS banga mu IDPS kadi kabena kuneko badi ba jouer rôle ku babenda kadi ba kwatana mu dimu réunion ku Afrique ku Canada ndimona wadu ku cité bi chana badi benze mu di rassembler bi ko de mu Ottawa mu capitale c'est mon fils qui est docteur ou di mu IDPS au cas où di muito important mu fika wa IDPS ku udi tutre yo nyao ndiba kenga mu IDPS muita babana bali babwela ha mu IDPS baba kenga nyimba to IDPS ka chenwa dikenga tukadi indépendant tukadi bimpa ni liberté tukadi ni bukaleng tubo tutata twambani tenez bon IDPS vaincra actuellement IDPS a vaincu chitu nachi bwadu ba te récompenser d'après souffrance physique et morale bitu babandire mu clandestinité ku di président de la République qui est le nôtre qui est notre fils. Kaka dit l'âge où on a le tout premier président de l'IDPS, le tout premier président Wamukasai. Disa kaka dit l'âge hadi mona. Nje mumwana ni mushindu mwa kukumvuija, chene mushindu mwa kukumvuija to ndibulo hola ni mukandeo. Uri mufunde ni muluba kena mwakuja bukalenga to mukandeo. Undi mulo hola bwa kubuleja kabiri kadi hindi mwonamu Félix Mushala président de la République. Tiens, nous sommes mon collège, mon dit mon cousin, ma jeto. Oui, toi. Toi, c'est qui là? Dis ça, quand il y a bon, on peut le bamba hebedi à moi. Ayo, j'ai un collègue, même si j'ai katanda wa mukenga. Wa mukenga Robert. Ba confondre ba to chiko wa IDPS mu mujuma yemo. Disanga to nadi bwa hatu di mwanetu. Mukulu wetu. Mwekala président wa di tungedi. Mumanye di kenga di to di bakenga na sheye mukenga bikola. Félix mu di tungemu. Munyema mumbujuma yemu bulu tatu kuyenda ka benda ba musowana bwani muje yesu bava nyema nendas wakumula mabwani amona makuloko uhandisha abantu hakuma nichiko nsenda kwalka yuke mfumali to tetu nidisanga dabonye tumulombela jakana na kodi ngide mukulu tumulombela ka bidin zambi amulama matuko abonye bogalenga to basoni tuyikana nabo matuko abonye bwala bwatu babugengera ka matuko abonye babugenda matuko abonye tatu miteo twambila ujokola no bwa Felix omusangijile ukatu mona na ko kunenda ikachwasha la president udi mun poser de conclure pour le temps même ngum ka ku Canada mu 2017 mundu muitano ngatulu ku Kinshasa ngai kumwa bombo nsomba kadi loje kunzubu ya balunda babana bana namanshika nkondeso ndi munemu president Félix mwikala president wa chisumbu cha bukwenze buhatu chi mubidi wa echene ku Bruxelles kuye ikuneko bavuni voiture munjila nemo kuba mwana bari bangamle kuli mwana kumbe ndi mwana motokari ho bari bakukeba memo mvono mulanyi wanyu wankoyi
kumesa hambelo aro ndikelo kumana mkankonda wetu tukilanenda kumana kankonda wa malamba umwana mukeso kadi nimvye mukula kasha umwana mukeso babalala mukazi bukali umwana aka aro ngajuko tusikilanenda kungambira kadi udi moto karanga yeno situtine president Félix umwana kila hamwe abo president wa rassemblement je crois mwakashi mubiri watatwenda kuye bakaba kumusunda kuneko ngayi ngamweri mwoyo ngombe en face wa Athénée des Beaux-Arts kadi muchikondo echi diba bitekete bokumanana ni muntu hadi muntu uje bukalenga na shaka nkonda bunyi bwa basalayi badi bomulam kadi yeye kankonda bo ministre intérieur mais kadi président de la république ndibo kumwanani kwa kufetangana nabuto organisation udi koko hatu tukebe bukalenga tutumonangana kadi twete bukalenga wakuheta muntu kadi mu positionner mu bukalenga bidi bikola udi mo guhula kunyakile toni muafu to ndake nako chene mwanyi kumonana nabuto muntu ngamunyanenda ndambu nkankonda Gilbert fanga yibwa kumana mubiri wa chivyele nanyi hafu yikukushansanza président wa république qui est notre fils ndindomba mu récompense d'après souffrance itobandire qui récompense moi personnel tudi moi beu to eu mwana wa mkenga kabe bakwa chibo bakenga nako eu kasadi wa kalambaye kasadi shambu mbakenga nabo mais kadi mpinde na chete buntu vivre ndieki avuli mon frère babula bakute tumbafu bakalu bandi mbala bamwe mbujeroma bakabukenga waka bayimwina ubanya ngwile chula bakanyikata nada bamukuna konje bonsu mbafu kadi atu ni moyi bamu kanyike kode musunga kamweji bamurumba gode matulusimo bamurumba wadwamba bakwachi bambaye bulaba bonsu mbafu mais kadi nzambi mutso atu tumwananga nanungu kadi président atoko kubulu aho hakuna bukulu turi tumwele kabiri twasikira di mshara président wa Union africaine mais kadi atu reconnaître ko souffrance yetu mwana munga kajuka kusumisha luhangu lwanyu murikini mwena kwanyi kapitala ka ke han bwa ditamba ndiye bya mina malwa akasumisha luhangu murikini pepi ni bashar kami ni monseigneur Chibangu Chishuko plan yonsov nkadi nyentu ko bantu kwa wa chini président kena mwakwele ko kumenji kuto récompenser d'abord souffrance kuto baba souffrir mu chinto atu mu clandestinité kakuvu muntu mutwele menji mu tuto chiboni kananga ito volonté wetu bana betu katone makubaleka kadi atwele le menji atu récompenser wan même en personne bumundi ndi shala buche kudimie ye mu peke na chikatumba sindi monani kwani kwato kubwa kudimisha budimi bwa pepe wani peut-être bana baba ko fondateur bali bakengele chifu twasegedira kaji tulimuvoni ujulu bakabanga ta meni no anjina je babwani nibo kumona nenda shabutu kwani bwa utumanye mutu bya kwetu bwa dina nkadi mufila bwa kin même en personne to groupe wa tete ba fondateur bon kadi dum ka funche dina même tete bon ni tukala kaji ujumu wambia chini yeyu kulonda yeshi mama matu kulonda wajifika ndia kumbushi mai eze bwani eze mushindo wa monana ne dima bile mushindo yeye président oui même chindi na chibodu chida mutu di to récompense akukeba atukeba badu na chabutu tukele nebe bintu ebi ndimanyi birimo kufika kudi ba benegenda kaba ko ko informeni diba kampanda bene luntanda ba bayikla ne ko fondateur kampanda ko fondateur kansanto kadi atukeba tumwambile ko kubwadu tetu nkayetu munemu nyangute yazi tanyira bantu badibu muka ku Gabon badibu muka ku Chad kumyaba mikwa biyeni tukamona ni president munemu kadi ku chinsanso ni ka bene be to kajo kubona ne est-ce que tetu ni to kajo kubona ni president ni bokalenga budi kokwe Paul subambile ku kalane bulaka lokela bo ko bena ngokumena to bol bute to katu yiko kutula yetu frangi tu banai twende twenza matraka
bo kufera connaître parti wa IDPS kujibantu bo bakongamu IDPS nchinyi IDPS mbujanye muntu anyinchi kajitubu twenza mikande kutuleto franga kusumba marama amabejo kutuchisha mabeja twenda tulamika kunzu buya bantu mumasangonzo bo kumvuje bantu ni IDPS nchintu kansanga IDPS nungu kutubu tuyako mutu twenda twenza bintu abibufuko baba benta kuja basalai batukwata anyi jiba javu lombo bamutu mako je bobutu bwane ndako bomuji bareleke mbaba tikukasaya ujukula ngoma weba haju ujukula ngoma weba jiba jibubi yebwane balokumwana ngoma muziki yebai bo nwenda nubayele nene jiba kukubo muntu to bai ojukulu ngoma yendai kujulombo kujukula ko tela ko munkamba kukosmos bo bute tukatuyiko ko babo ko kala baile mine no twakenda bufu kubujima bwani bantu kabahisho kuntokto tenda tulamika mikanda kuchishila tuyihata bukuje basalai bako baba kutuyu kubakwata tulamika bwani kanuyito muntu mba mutu makuneko ujini mission kampanda ili mubutu mumuheje kanuyito no lombo wakimbati matukwabije kujimisha kumona ini to ebumbolo kai ashimji byanyi alors lombo kuswika biombele bienda kuhingulu ko kukisha c'est grâce à nous toi fio kundegelo shikisha conclusion utulinenda mu idée politique yontu ya ba cofondateur idiamu ya ba to récompenser ba jeune garçon bana baba cofondateur badi bamanyi ko kumkanda ba benze midimu important mwenekani grâce bwa souffrance ya balidi babo mwane wa hechi mudimu mwane ni umutu betso menende uji licencié mwana wa mukenga kabai mukwachi bo mutu fodang mutu tabiko tatwendo kadi mu mais il n'a pas de travail. Tu regrettes tout quoi au soir de notre vie. Tu récompenser ni bishara koko. Bantu bina bamwana ni busho babo batata lelo basange. Akula ko hayindi ngambani mwani. Mema cha kompana nyani kudi presenter hanya. Mema ndi muswamba wa mukenga wa kabe Robert cofondateur wa kisum cha IDPS. Ni hani ngakula hanji secrétaire mu IDPS mu section wa jibinji. Yimu kwa ta IDPS mu jimikole mutuchi kamwenza bya bunyi ani mu fatatu wanyi wenzamu. Jusqu'alors kachabuka lenga mu dipinyo babwanga to Félix Serchilombo ni mu gouverneur ma weje mwanta buka lenga mais tetu bana baba ko fondateur ka tone bani ngudi retrouver to tujana mu luta to laboni mais uju mvamo ni bana ba campagne baka baka ya IDPS bakari mudimu ke baka ya muni IDPS kutubanyi jibe jo bakari kuchilamba mwere ko vraiment jeku benza midimu tetu dana mu tujena na ngwawu bo batu akuile kwetu bwani mumu di president uloni mama Marta batwenzele kwetu faveur bwani tumonana kwetu nabu bwani tetu ba cofondateur bwani mumitaye mumutatu mufu tukade tubashara ba cofondateur emya ba batatu tukuma kusombe tebina mba papa kumonane tunabu yigile kunabu bwani reba kutelele kwetu menje emya ba batatu merci mumu bobo batwambila yibe jitu bamukala na stilite bobo batwambile ni neno bajibenda bakengaba bajiba bakwata kuno kuje chintu wagude chintu to nitu sumba miaba ya mkumfala muje bukalenga bo mujulu libaje babusumba kumfala nukunitu sumba alors tu jaje kan mbiabulela bolbo bakaji babuela mpinje bakaji benzemi jumu bakaji basanga bajamu benan franga babo kimba tu wanabu to neno aba nwenze chinyi ni mujumu wenu unu junenda nwenze babo to mana ko batufuku mu 2000 mu candidature ka président Etienne 2011 président Etienne wakangamini Nchene ni concurrent to fondateur miteo. Mumishindi yonso nchene concurrent. Kadima maudi kwe. Meme ni to ukadi mu nene babidi aba mama Marta ni we kanwe no sambanga to. Na kuba mama Marta ni ka mupile ku Canada. Umuye kuchinyi. Echene ni to we kwene mmenye mwana ndani udi docteur Canada. Pindio babu kunyanga jana muyika kudi tatu nkolongo ubwela muyikunyanga kangana umpesha muchini maneche. Foto wenda wasalwendo ni mema nkadini pinde twasaye tutwende tro kadindi ndomba di mwanane jani president di kala bumu hele ni mutu foto mwanane ni tatwende jikenga jan soku kumonji njisanga da bana babantu jikenga jan mwene mibalelo njisanga da bashomere ni twafanyanga ni nabo
Dikenga ja muka jumusela kulubanza ni bana. Njisanga ja ndumba mu hotele. Dikenga ja mwana mwena Kasai. Njisanga ja bukwa bisambu. Dikenga ja kirezere mu dijimba. Njisanga ja ba trafika mu comptoir. Bisonji bya bene misambu mu kwimbalelo. Njisanga ja ba pasteur. Jisama jindinaji. Byuma mbinjika kubyanza. Bunkumba. Bana mbantombogele kumbelu. Njisanga ja baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga. Jikoba kudikoba. Muntu ne atula byonsu bilinabi. Bakusungila moyi wenu.